Horticulture Department Longtlai District chuan kutna thok tu ten omzinei zoka malam an pan theinan theitop choin ma ala chhozela kutna thok tu tam takin Horticulture Department malak na hi an tangkai puin sarkar nen tangkopa ma an lak na an thlai thar chhuate apung chhowin ashal na lam thlengin a theiang angin sarkar chuan atan pui thin ani Horticulture Department Longtlai hian Central Sponsored Scheme Noya MIDH Mission for Integrated Development of Horticulture te PMKSY Pardrop More Crop Noya mi article zangi somsari panga Noya masona na akal pui mup mupa heng Central Sponsored Scheme hian MIDH chu apoi mo berle amalak na bul pui ber ni in MIDH Noya Horticulture Department Longtlai District in ma alak na te hi amu nomin angai noma kutna thok tu te thian anni na hi alang fia khop mai theilam chia hian area expansion scheme Noya huan zauna an nei thina thei chi sang sang serthlum thei hai balhla dragon fruit le thei dang ching tu ten mathar la a huan het an nei theina turin kutna thok tu te jinga thlan chwa bik nein chumi te chu thlai chi le aphun na manrua te a thlonin Horticulture Department Longtlai District chuan apea akhur lai na le amun thlo faina turte an pe boka kumsang ni som ni atanga sang ni som ni pakhata po dragon fruit a MIDH Noya hian kutna thok tu som an neya balhla a za thingfang ma a som panga an nei boka other fruit crop Noya lakhui thei ching tur som panga an nei bok hengte hi sem chuak vekto in an vil zui rengani serthlum tar to emo upadeu to te ti nulat le na rejuvenation of senile plantation Noya hian serthlum nei tha le enkol ngai to te beneficiary selection nein an thlan te chu lei tha te damdoi te hloka na bur te atangro thak na tur le chinai thi le copper sulfate te an pe a ser hwan nei tu ten an ser kung te bordox mixture mangin an hnoi vek thina hengba ka hian serthlum le dragon fruit ching tura an thante chu akum leya first year maintenance an pe thin ani vegetable ti hian thlai chi sang sang bokbon zikhlum antram broccoli dhania parbor le thlai chi dangte an sembok thina thei ang bokin vegetable chi sang sang te hi aching tu tur thlan vek ni in DBT form manga thlan chua ani thin ani vegetable Noya hian thlai achin hun lai ni lawa hlo tling taka thar chuak tura an de na po kutna thok tu ten an chong tangkai hle a off season tomato le off season cabbage nein achin hun lai ni lova thlai thar hian lo nei tu ten a hlok na an tel tama chuwang chuan Horticulture Department Longtlai District Noya hian tomato le zikhlum hi a hun pa ngai lowa an chin tir thin nè hay li ziklum hi lung za trung khoi na kan sal chua zat a hi achia chia soi thei chu ani lo na in tuna hian a kg jong in kg sanga chuang hi chu kan sal chuak ve to ziklum chi hi Horticulture Department lamatang hian min ron pe a chumi pia lama kan MDC pu el Daniela hian
ama thanem ngai na in chung ko then kha thi chu alo lei saka chu chu achi kan nei dan ania a then hian aizola te an lo cha chu chu chung ko ni khatba kan ni lawanga atam jok hi horticulture department noya tanga minron pe kani terrace te minron lei saka amai ro chu azong zong hian terrace chu kan hulo a tuna hian department hian achi min pek mai baka marcha te ching turin chung ko som panga horticulture department hian anron seleka chu chu cheng sang ruk theu kha apoi safain an huto atuna hian cheng sang ruk vel hi lalak tur marcha ching tu ho hian an la nei ni in kan ria chu chu marcha bi ka ma min ron lak sak ania chuan thlai chi po hi adang an ming a han soi mai tur marcha pui chi te le behloi changkha khatiang kha horticulture department hian min pe a tuna hian lungza tum hian chu chu kan chinga enge mozat kan thara kan sal chuak bokani high value vegetable noya hian thlai chi tha munjim dewa thata ka thar tir hi an malak na poimo tak pakhat ni in heta hian poly house anti a greenhouse emo shade net hunga emo thlai chin hi lo nei tu ten lotling tekin an kalpui thin creation of water sources heski ma hian huan nei tha tuilak tur nei thabok te tan an thlai te thal la ya tui an mamo phushuk na tur tuida khol na thatakin an siam saka wan zau khatab chung ko pali emo a aya tamten anin trom turin community water tank lian thatak an siam sak bok ani establishment of marketing infrastructure noya hian kutna thok tu ten an thlai thar te an shal chwa na tura anmo bazar shed and rural market te saksak an ni a mobile vending cart te an pek ba ka integrated post harvest management a omle a an thlai thar te a chiat mai lo na na avon that na man ro poimo preservation unit te siam sak an ni thlai chiak te thlai chi te an semba ka hian a thei chin china thlai enkol dan le avendan te kutna thok tu te an zir tir thin ani central sarkar in kutna thok tu te tan PMKSY per drop more crop noya hian kutna thok tu te chok jang khai nan thlai tui pek na drip irrigation system le sprinkler te scheme a hian antela kumtin chung ko thanbik enge moza chu an siam sak thina hengba ka hian leicha athon te le mantlom zokin amamo te an pe chuak renga central sponsored scheme ba ka hian Mizoram flagship program SEDP noya dragon fruit chung ko som chintir mek an ni a farmer tour te field visit te po kutna thok tu te an nei pui thina state pon le state chunga kutna thok tu lotling tak tak te an tlo pui thina ni dragon fruit hi nia kan chin na hela rei lova
atira chuanin hei helaya bultlem te hi kan naute nena tang khoi patong kan la chonga kan ching china ti chuan alo thadu riau maya ta chuan department lamte pon chin chi anga in tiang hianin min han buai puya ti chuan achi te po tam deuh zok min ngai tua puya ti chuan department malak puina le tan puina in ti hianin kan ching chho ve ni nia department han ti khanin horticulture department ke ni longtlai division hoi tang khan ani ti chuan at kan thar ma sak ber kum chuanin akung kha la tlem boka cheng sing thum vel kan hmu ve ti chuan akum le ni kuma khan cheng noi khat vel bor kan hmu kumina hi chuanin noi ni chuang hmu kanin beisia chu tiang chuanin a thar po hi a hlok riawa tin a department lam hian achi chau ni lovin a en kol zuina tur dam doi thlengin engkim mai min ngai tu apuya tiang hianin nia keni chu bul kan latan ve chau chau khani a beisi omin lo mom khopin ka hria hey department hian kan mamu angte hi atla chopin min ngai to pui zela a en kol na tur lei tha le dam doi ba ka ti hianin thala tuipek na tur deep irrigation te hei min han fit sak le zela kumina phei chuan heng zong hi horticulture department noi tanga a thona kan don ani apoisa hloma han soi top tur kha chu om chia lo ma sela tengki huan lua khen lian thatek mai min siam saka ti chuan hei greenhouse he pali min pe to chu ba ka chuanin thai tiak te thingfang ma ti te tin thlasik thlai chiak chi rang kan soi seng lowang om nual mai kan mamo ang chi hi chu department a hen kan wa tulu top thina anin an nei ang le a theidan angin min lo tran puin mi lo ngai to sak thina ni lo men chuan I huana hen nia thlai rang thei hai te bal hla te heng dragon fruit bak a hen inei to kum khata hian I poisalak lu he eng ang nge nia thlai rang amal te ni lawin awai he ilak lu za the min thre them le nia chia han soi hi chu har mai theya chan chu hun season te hi ain ang lo nuaya thei hai ni bal hla ti chuanin thlasik thlai ni boka dragon fruit ani tiang te chuanin ain dot chho ve deuh chu atlang pui thu in kum khata hian nuai li chuang nuai nga don chu tling ve to mai theya tin dragon fruit te phei chu lapung le zel tur te ni kumina hi chuanin nuai li inkar nuai nga thuak chu niang chu tiang vel chu kan la lutang tlem te han soi ka du chu department hi min pui tu hian anin pe renga amaro chu kan duang le kan be se ang zong hi chuan thei bi glova chulaya chuan achang chuan kan hlo tling thina achang chuan kan hlo cham thina maro chu farmer hlo tling tur chuan a farmer tena ti tak taka kan thoa kan in pek na hi apoi mo bera thlai then khathi chu kan ramina nge lo te kan ti mai thina maro chu ke ni omna vel chim lama hi chuan ti tak taka kan ti na kan en kol chuan eng thlai po me he thar theya hei ke ni huan po hi lung munani han enula lung khokrok lungkar me ne maro chu eng thlai po hi atha em ani kan el kol tha chuan chu wang chuan kan thil ti reng hi ti tak takin ti la tin kan en kol zui pe lo tur tang chi hi chu ching lo mai la kan ching to ani chuan hlotin tum takin ching ila chulai chuanin a department po hi anin hongin min pui an peya anin pe renga maro chu soi to ang khan kan duang le kan be se ang zong ero chu khoya ma amu thei tak chuang lovani eng poni sela kan tran tlana thei top kan chu chuan kan hloting ze lang ti hi ka soi du chu karing nget tlatani ke pon Longtlai district hi a topography tuifin ria zol atanga te in thau omna kim taka omna ani amun hiam lam te khu chu mean sea level tuifin ria zol atanga meter za to po tling manglo mun lum takte ani chuti rualin mun sang lam tlang zo kho sang kan hanti Mizoram ma po tlang sang ber thong pui tlang kan ti khi fit sang sari za dai alo ni le hei hian kan malak na ranga hian van nei na tak te po min thlen na mun sang taka chin chi kan nei theya mun hiam lam chin chi kan nei boka hei off season kan tia hun lova
hun pa ngai ni lawa khai chin abik takin off season ziklum le tomato ate bulkan hantana hetianga hi chuan zotlang sang lam king bual pui ng lungza trum hanti lam te khi kan hantin zona an thar thathei ema sum le pai chantir na konga po an mani to ka poisa hi an mun na sa ema tin apoi mo na chu he off season ahun lawa in thartir hi chu phai atanga ziklum tomato kan lak lu zong song hi kan break ti to ni tu na hian hei akum tluanin tomato ziklum te hi kan nei pha horticulture department malak na chuan kopin tasia aphur po kan phur hei hian vegetable supply chain kan tia covid in lockdown chunga te khan kan kal puya mitin tena lo nei tu tena an thal thei lo na an tho thei lo kha a hlomin kan lak saka abi takin hei longtlai khopuya te kan ti kan han tlan kual puya VLTF tene na tang kop ten ma kan la hawa mi te tran pui tu ni hi alo nuam khop maya a department staff te le VLTF hedem konga mo kanan phurtir hau te po hi nuam anti mi te tran pui na konga hian kan vegetable supply chain han kal pui kha kan soitel du ani sarkar lam hian min ron riat puinin kan ria kan hnung thlama sa po khan lockdown awangin kan chome hi kan zuar theilowa shi om kan tia kan ril ru po a ha chutiang ani lai chuan longtlai atangin horticulture department malak na in kan chome chemei tur cheng sing sari man chuang kha min ron lak saka anni point theitop an chua aman le man lo pon soi chuang lawati khan kan har satna min riat thiam puya wangin heta min ron kal chila an ron la an chunga rilru thinlung takin lungza tum kho ayo in lom thu ka soi ani kamhing chu lal jiding a chinja kania bol puyan ji khua hi kania kan riat thawangin pandemic awangin COVID-19 sileng awangin khovel pumpui India ram le Mizoram helai thingtlang kilkhor berber bolpuyan ji atepo har satna tamtak kan to ka chutiang ani mek lai chuan kan khotlanga thlai nei tu te thlai thar tu te har satna na satak mayan to ka an thlai te tamtak achia in hral theilovin a oma chutianga har satnan to mek lai chuan sarkar lamatanga tanpuina thatak mai an dong theya longtlai district horticulture officer pusi lian luaya malak na in bolpuyan zia thlai thar nei tu te po an thlai tamtak chetoma se ala om chun sum a chantir theitur tamtak khang angkha vegetable supply chain nei sakin a theyang angin sum an mu theidan tur ngai tu sakin July tha khan an thlai te longtlai mun lama an lak saka an tiral sakani chutiang chuan helai muna thlai nei tu te po in an za an los lo na tur khan sarkarin district horticulture officer pusi lian luaya malak na le bolpuyan zia VLTF te joint committee malak na in bolpuyan zia thlai thar nei tu te an thlai tiral sak suma chantir ania hetiang konga sarkarina thlai thar tu te an thlai tiral na konga ma min lak saka hi bolpuyan zi khua ale thlai thar nei tu ten kan lom tak meu ani ti kha vainia hian kan soi du ani amalama kan han soi tak ang khan longtlai district big hi chu mun za sang tak kan nei lain mun lai hol subtropical antia mun sang tak ni lo mun niam taka chiar tu ni lo in kar
subtropical kan lo nei le a tin mun hiam tak lui pui phai ruam mun hiam taka ram sigle sa po kan nei le boka chu tiang zelin hei a district chunga hian nam chi sang kan oma kho thang lama khwan abik takin chakma te pang bom hanti te bru hanti te le lai te kan oma chu tiang ang zel chuan kan zia kan tui zong po hi a in ang lo thei ema hetiang konga hian kan area in kan omna mun ta na tha em tive taila ka hlo thlika ngem ati chi a chin chi ngem tin horticulture department hi hian kan mit mei renga beng kan chi renga kan zui reng boka chuwang chuan hetiang konga harsat na nei kun na tho konga thlai chin konga te thei chin konga te harsat na kan nei ani po in horticulture office Longtlai district electric veng a hian office a district office a oma hei hi englai po in kun na thok tu te an harsat na a te englai po in kan pui thei reng ti kha ka han soi le du ani Horticulture Department Longtlai District malak na hi soikim sen anilova kutna thok tu ten bel tlak in nga ngam na he department an ngai thlat hian Horticulture Department Longtlai District malak na hi soitam ngai lovin puiten an tangkai puizia alan fia ti rome